Wear for both men and women, plus wedding suits, graduation suits, Kawunda suits, and more. Whether you're dressing for business or your big day, we've got the perfect fit for you. Call us today on 0751 075 108 or 0777 081 196. Follow us on Instagram and TikTok at Bright Suits, and check out Taylor at Mbabazi on X, formerly Twitter. Bright Suits, be your own label. Tandika urugendo rwawe ugira ubukugu umukumuriza no kwegeza mu primary nitwakira ahari St Francis Counselor Training Institute Nyamitanga Mbarara CTI abino bukugu umukumuriza no kwegeza mu primary twine Masters of Science in Counseling Psychology, Bachelors of Science in Counseling Psychology, Diploma in Counseling Psychology na Certificate in Counseling, Bachelor of Education with Guidance and Counseling Primary, Diploma in Education with Guidance and Counseling Primary. Twin short courses of personal and group transformation and participatory adult learning method, guidance and counseling, trauma and addiction counseling na transformational leadership and management. Twin no buhereza ubwo kumuriza ubwo muntu omwe ogamaka abana eminyeto na groups nitaji rya Uganda Matters University Nkozi tera no tumshanjina 10 Turnawe Patrick owarubindi rumba town council omurakashari Mbarara district narangisa Aijuka Robert owemyaka 12 kandogu abire nashomera hishomero rya Ripa Integrated Primary School omurubindi kashari ekibina cha mukaga abuzire natekatekwa kuba rubindi kashare Buchiro Bubare Bushenyi hamwe n'ahandi hona Robert ahoro hona garuko mukataro honshonga kando wa kumureba ateresime ya notu mshanju 2 atano na mshanju 18 zurina narisha ya notu mshanju 8 mshanju nkaga 2 chenda na 8 2 nara mtwara habo bushoborozi ecerabo kirohone chamani Banya-Uganda mwetebekanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente omukazana kare kubasa kwindura amagara gawe ubwo rikoresa shiringi 20,000 zonka miliyoni igana zona nezo kubaha konka buri sande nizagumana emitwaro 50 for the lucky winners no korota kwangura sentezi ekikuriwe no kujyaho akasente 10,000 asimu yawe orero okimata star 238 star Ishatu star 10 hash then yes na hati no basa kuzana by the way even now our lucky win of today kwa tesimu mnywani wanje aha wasibota sebo amazina ganje ni Manyetaro Razak Banks the truck driver mvuji wempango kuruga live TV West neba kweto hasebo Nuwagaba Emmanuel Emmanuel no mayangu niwe muhanguzi wito owe mitwaro 50 wajira wa message Emmanuel kota kwere kama twenje akasomere wazireba namazima ninga nebyo kifere esande wazireba Emmanuel odiyo wankahi Chibale Ngweno tarindaho terasta bibira chatu na mnana star ishatu star 10 hash oyegito mukazano bugahati akarone kagambwaho buri hamwe
Riativo sinakwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi shana nibiri ezomwebazyo kandi ebroni 18 ebyo kwa katano 2026 nja kwisiyaho ebija mutugwa makuru kandi kundagarce nja kwisiyaho makuru Agacencwire ombwijire emitwe y'amakuru ne kuhikibwaho vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Omugacencwire kireki ebyokucondoza ahabanyishenjero ahanshonga y'obushomankuzi abantu nibenda kugumizemo muri Kampala. Wa independent yasingo wa NRM omukaruko bwa speaker bwa Bushenyi Shaka Municipality. emitwe y'amakuru yaba ne kuhikibwaho Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Mbabazi Charity kandagana makuru Agacencwire ombwijire bamumbanyishenjero nibenda kucondoza kugumizemo okwisyo bubamwe ombakuru ba director wa Parliament, Minister of Finance no Auditor General ngomuringo gumwe ogokurwanisa obuli bwenguzi reka turebe ebirukukira erizoba embeera y'ishenjero lya Uganda yasibiriye obunkenko bwibwamu mu bakozi b'ishenjero bari kurebuka nkabeera rikirire kandi abantu bari kutambura bari kusheka obwibarinka bakushaguza ahabo kurekura kwa speaker Anita Among na bwanyuma habaho kutandika kureta entebe nsya eza office akamanyisa karuko reko kwetebeka nasizo kwakira speaker omusya twagamba n'abamumbanyishenjero abarimo Honorable Audrey Arion or MP wa Aringa South hamwe na Honorable Alex Brandon Kintu or MP wa Kagonna North abatamizango nibenda bakuru mu Parliament ya Uganda kutandikira crack Adolf Mwesije ba director wa finance nabo kucondozubwa ahanshongezo kutekateka okukora burubwenguzi mtubadde n'okusomozebwa kwa maanyi nnyo ngana mwe mbadde mukira abantu tubaddewo n'ensonga y'obulyake obukenuzi n'obulabayi ensonga zino zibadde zankizo mu Parliament ye-11 nti abakubiriza Parliament babadde badiibuuda ensimbi bakola ebintu nga bye baagala so tubadde n'okusomozebwa kungi tetubadde balungi nnyo tukoze tuyisiza amateeka mangi alright eyokure tukoze awa legislative mandate naye eri ebimu ebintu bye tutasosowaza nti abantu abamu kusinga ddala presiding officer beefuddeko nnyo ku bwabwe ne baleetera Parliament yonna okuba envundu Parliament okuvumibwa Parliament okuba embi. The President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, is not a fool. He always gives time for events. So he gave himself time, as well as MK, who declared that the biggest problem of Uganda is corruption. So I thank His Excellency and I thank MK and I thank all the security agencies for what is taking place, going on now against corruption. aba bayongera bashaba okucondoza kugumizemu mpaka ha Ministry of Finance, Office ya Auditor General hamwe n'abandi. Be warned. And I must send this message to MK that the next move should be and is going to be Ministry of Finance from this week. Ministry of Finance should get ready. Auditor General should get ready. We need to clean up this country without fear or favor. We need to be corruption-free country as Uganda. Back to Parliament. My message goes to MK. We need to clean up this Parliament. The 12th Parliament should be a different Parliament for this country. We want
the clerk to Parliament to be checked, to be investigated, none other than Adolf. We're also calling for the office of Director Finance of Parliament, who has been the only coordinator of Anita Among in the entire system. Director Finance, Mr. Onobwa of Parliament office must be checked. Ababasha b'ekitongole kya karishorisho okworekangwa nekikora ngo hakuba hagiriyo ripota nyingi beitu kutarukuzibiika konka bemwe ha bintu Anita Among yabandize kugura ahikira omu ishengero n'okugura emotoka za benzi ibiri eye hamwe n'ey'omuhwezi we kandi obwe bombi babiri batungire emotoka ezi government yabahire hamwe n'abanyeshengero batayi babo. How much money is spent in a month in the names of washing cars, buses? Where are the buses parked? Where are our vehicles parked? Who owns who? Who owns what? Tewabaddewo bulungi bwakoleddwa, wabaddewo vulugu bulyake bukenuzi na impunity ku babaka ba Parliament. Kakali ng'ate omuntu oyo bw'omwongera Parliament eno babadde bagenda gikumako muliro. Gasha kwa Jimmy Muhumuza. Webale Jimmy Muhumuza omuri Kampala. Owa independent omukaruru ko bwa speaker bwa Bushenyi Shaka municipality yasinga owa abaine bendera ya NRM ababasha bwa kwatanisa bakakorera hamwe. Erizo bahaba omukoro gwo kuraiza ba kansara ba Bushenyi Shaka municipality kandi babanza no kuraiza mayor wa municipality his worship Yaranga Richard otori nwabwe kisange kindi kandi yahebwe bukwato oguyashaba abantu bono korra hamwe. So in the name of the Almighty God that I will give faithful services to this council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. I, Bridget, swear in the name of our Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Nabwa nyuma habaho kuraiza ba kansara ecyakuratirwa kuronda speaker Honorable Mwesiga Andrew obatorana kwate bende ya NRM mukaruro mukasheshe yabanaritana no wa Mwesimbaho nka independent ni Mwesiga Habat kanda hamhero wa independent ni Mwesiga Habat kansara wa ward 4 yasinga karura karkwiyo bururu 20 kandi mutayiwe yayi 13. His worship to the mayor because I was him working under his office as the Secretary for Works. Let us cooperate. Let's unite our council. N'ushangamu entaro zirisaide egineegi obundi ahagati nkayambeya na speaker konka kuba kwijana bakuguka omukureba nyo nindeba kanso yaza werizo manga stakeholder wa Bushenyi Shaka municipality nindeba ngu kanso eje yaza ku neja na munonga turiyo ntuzo mu tamu ya Usmaidi really nibija kugira umugasho gubakora ahabo kuba kurugana tutana na kanso enkuru twagambaho nabamumba kansara kandi ho nabatugambira mwabire nibico kanse hwirenteje nangwa neba kuza kutandikiraho enguto turiyo ntuziri njicha kubekira chukuru mbanzi bito aba municipality enguto
amashanyarazi ibitara by'amashanyarazi kubanga twateka phase 1 tunefiteka phase 2 kubasa kuba tuza burantona kandi kuna nagambira yismedi kweza kwija tutandikira ngo tone bite. Honorable Anna Tugineyo orkansara w'abantu binobure mambiri niwe yarunda ko muhwezi wa speaker kandi Milton Betungura kansara wa Rwenjeru Nyakabirizi yarundwa ko muhwezi wa meya amakuru agasha ko Onesmus Ndianabo. Webaire Onesmus Ndianabo meya w'Orembo Horwa Hoima Edward Singoma hamwe na bakansara abatori n'umukaruru hakatirwa kwezi ko kubanza barahizwa habwe inshuro ya 2026 aba baraganso kusiyobuhereza obutarumu okushorora okurahiza meya w'Orembo rwa Hoima hamwe n'abakansara batorinwe umukarura katirwa mu kwezi ko kubanza ahabwe inshuro ya 2026 kwa ibemerwa Chief Magistrate wa Hoima George Kunihira. And uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. So help me God. Sheikh Musa Babanja owabiro district kazi wa Bunyoro yabasha bokorera abantu. If you want to be a leader of today and tomorrow, avoid the three, to have the three, to produce the three. And what are the three you have to avoid in your leadership? 1, greed. 2, pride. 3, arrogance. Isi Mama Edward, swear in the name of the Almighty God. Isingoma bwa nyuma yo kurahira yayoreka ko naje kutamana mbyo bwegese hamwe no kuyonjo Rembo rukagira ubuteka. Hoima City, so help me God. Glimpse of corruption is within our offices during service delivery. Corruption egumire because it takes 2 people to be corrupt, and we must fight corruption. None of us benefits from corruption. The short gains are taken over by the long-term failures that come as a result of corruption. In my first 100 days in the office, I pledge to make sure I bring a motion on the council to make sure that we have one way at Hoima Main Street. We also want to begin serious work on garbage collection, garbage management. You are aware that our city has been ranked one of the dirtiest cities, but with the engagement of this new term, we want to begin straight away on actually maintaining the cleanness of our city. Umugandi abanyishengerwe cyanga cya ankora bahireze kurahira nibenda ngo habe nkwatanasa ahagati yabo hamwe n'abembezi b'byanga kibahwere kusiha abantu buhereza burungi ebi bigambirwa hamukoro kusima ku myishengero kazi wa district ya Rwampara ana Kansime. Omw'abantu ekiri kubaterana neberika waringa nomukimanya ekintu kizaho yitwaye batambaranye kiro twatukimanya oyinama nacyo kiyinama oyimuka kiyimuka kuno yatine kiro waringa yaberwa hagati yanjye niwe webare kugireba ngo waringa okwijo kampuka tukakwatanisa. Therefore for us we pledge to cooperate with all our service leaders, chairman with LCF na bakansara musakutama kurungi terezeje. Abantu bagira ngo butakwata nasabwa bembezi necumwa habinte biri kuremesa ntungu ko myanga hamwe na zumwe programs za government. Nyenda kubasima mwena barugireyo RDC ninjana President Museveni cyecurona arara kurebi. Webare kwemerera amazima kandi okarwanirira kibina NRM. You're such a great woman. Abantu bingi muterese mu bidi we abantu bakora imbaga yo kodakora imbaga jikore kandi binitana. Imbaga yanje kabise. Ekale kumire. Ngaterwa kanuru ebiro 17 byo kwezi kwa mushanju. Nasinga jakaruru mwena mwaka mpacho kwishire tumukimanya. Kubyasezeri kuna munana nyinshi
shana ni chundo mtani shana bali tereko makwasika karuru naje kuna kwe fomba zibanyinga abantu bagwakara na nabi finjiro no tabafera kusha ali no basikabe mayanzi na Bensoni no tarra no kumura kusore which kwa hakumite aba berundanira omushayi kyakabatangaro mu rwibo gushibingo town council eyubajagurize gasha kwa mburozo n'ogaba katoto hamwe na hera akiza mwebere abashatu baitu bamakuru obwahati Felix Byamsha ori omutura wanangara omugombora ya Nyachenye mu district ya Rukunduri nuwashobirwe n'omukazi we Sofia Tarkunda w'emyaka 34 kandi oherize kuzara bitu akagumanaja obwahati naronda miliyoni 6 z'obujanja bitu ezatarukurebaho nuko kushaba abanyambabazi okumwirukangira abantu bashanjahirwa ya tsizi aho mukazi ogwo ariyo natunga obujanjabi kandi Felix Byamugisha oriba wo mukazi ogwo hamwe na nyina nibagira ngo Sofia akaheza kuzara yagumuza markuja munonga bamwirukaniza hirwa reri ngo konka hati babashabire sente ziri kurenga miliyoni 6 kandi kibita yo bakubasa kuziha ayi bashabira abanyambabazi kubahwera murarya n'umwana wanje cyari muto tinyine buyambirwa ko yamba umwana we na tinyine buyambirwa ko yamba nyina ngenda shaba mu nkwatire ubwe nyine n'abana muka nabo baraho bastami mazima garigo bona bashobego cyari bato nabo ngenda ndashaba mu nkwatire no gumana agwire munonga batshaba miliyoni 6 n'itara 20 shabanjirigwe umwana nguko muto munonga nani shabango bari kutureba mutereho buyambi sobanjirigwe tine cyo gukora no mugwire kandi acyari kubinya hatiya hajya shitanda umwana ninye mwine Brian Ainebyona kansara we cyangeki nagira ngo familyji tayine kintu cyone cyubakubasa kuguza kushashira sentezi na wahigire buri yomwe okubahwera mani macega Felix umukasente bayi ijo babire bamushabire miliyoni 6 n'emitwara 2 kandi ahindagambira umukazi yamara kuga mu theater ubundi murundi mbwenu ziraza kweyongera kandi tayino kwaye mbwenu aho niho ndashabira uburyo umwe ibara muntu oba ni Wanyachenye oba ni Munyarukungiro oba ni Munyayuganda mazima agirira ugumusheje Mbabazi tumuyambe tashobangirirwe miliyoni 6 tinzine bayima no mweshpi na indi kureba aho kuziha ni noguzo umwana ni noguzo umukazi ni noyeguza kinda basa kuziboneza zose mwenu cyashobeye we Henry Rukabwe omushaho kurugahirwa rya tsizi nagira ngo mukazi ogu bakamuneta ariyo mu mberambi kandi agambye cyatumira mukazi ogu yagumanajwa kandi n'Imbabazi yo burwire ubu nesera abari kwetegereza uburwire sepsis very expensive netwara emibazi mingi kandi netwara ebintu byokukozesa tubikweta consumables nyingi munonga nangwa nanoko okushemeza ekindi akaine eshagama tukamutamu eshagama nyingi so kumusibura akatakamazire dozi kandi bakatweshengereza ngo tubine sente abari ahari kumarayo Mbabazi rero family eze kuronda sente kandi twakikiriza so umukutegereza okwe bwanyuma nkabwe biro bice bakatweta Skovia no Sofia ari kujwa munonga umuntu yo nobuhwezi no wasa kubarabuza namba yesimu ya 0 20 17 heriyo mu mazina ga Brian Ainebyona ninga ya 0 2 10 heriyo mazina ga Dick Masco gashakadana basubiye wabere dan basibiye nsima abantu mwena abarukuyamba abantu abuturukureta hambeho ntushaba ngo noguho wakubasa kubana basa kumiyamba nawe ntumsima reka tumereho ntugaruka nagani
agarukurataho nagakushikibwaho. Move it all day toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho ibyafayo bya obotho rukutekaatekwaho kuba speaker w'ishengero ry'ihanga eri12. So help me God. Agarukurataho gabanaga kushikibwaho. Move it all day toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. zi ahabyo bwegese nibikushikibwaho. Kitagata Farm Institute. Amazina ganje Muhereza Amon, General Manager Vocal Sako, abarukundeba abazire imbisi ngo ibiro by'abana kugaruka ishomero biliyoni bihika. Keza aho kumanya banka yawe sasora rone yo ineyo mbwire utabateza umutwe kwere kugira ngo aho raremererwe bakuyambe umwana base kugenda umbwire akuba ni second tamu akiko mu ishomero mbwire cyumuhere gukoraje atarukwefuza ngo muzire. Obuhabuzi ahabyo bwegese bw'abantu bukushikibwaho. Kitagata Farm Institute. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery, MBCHB, Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Feathers, sanitary pads with hamwe na ABC Feathers sanitary pads tokujwara bukumi bwoka konkani zije hamwe n'obusinge bwingi. N'amanu go kunyunyuta hamwe n'ebishenje bine by'obukumi kandi n'amapapagazo ni maringwa agari kuretera okwekunda n'obusinge izoba lyona nekiro. Quality pads, affordable price. Pads zezi zikasimwa na award za bulenje bw'izoba ya Afrika. Feathers pads niziretwa omusaizi nyingi ahari mu empango neza bulijo kandi nizija na pantliners zabusha okuyamba omumbera zawe nkomukazi. ABC Feathers sanitary pads okwoloba amani obusinge. Feathers sanitary pads obukumi bw'omutano ombwire bw'omutano. Manager ogito wagito konka batumu kidara kabatakagiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukazakunyumbo nawo pensiyo na nesente konga tanyuire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda nigende mbogoyoka oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Bagen Nursery and Primary School ishomero rya na boarding ahabwa bojo nabishiki hato mu myaka 5 abeji bitu basinjire bigeza higuru munonga nitutungure talanta zabeji omusoka academy yitu harimo ba coach abo mutindo manye no mupira kina bari kutwepimamo otebirwe music dance and drama nebindi Bagen emico n'edini byona nitubifaho ebina no buraro byona nibyo mutindo kandi nibihango abana tibari kufundirerwa ibyo kwerinda birya higuru nebi
ebishere n'ibibasikira abazire emitwaro 55 ahabwa boarding okwandika beji hati ni kugenda mu misho aha Bagen Nursery and Primary School ya Ntonde Hometown. Esimu note mushanje note 3 kinana nemwe chenda neina note emwe. Are you passionate about farming? Do you want to turn your land into a successful and profitable venture? Then your journey begins at Chitagata Farm Institute. At Chitagata Farm Institute, we offer practical, hands-on training in modern agriculture. You will learn real farming skills through activities like fishing, cattle keeping, goat and sheep rearing, piggery, beekeeping or apiary, among others. We also train you in crop production such as banana growing, vegetable farming and coffee farming, as well as urban farming for those with small spaces. You will gain knowledge in agro-processing, helping you add value to your farm products and increase your income. We are welcoming students for the 2026 intake and registration is ongoing. For more information, please call us on 0772 247488. Hayes Recruitment Experts Jobs Abroad. Kandi nitumanyisa abantu mwena nguni tuchinda abantu binji abashija n'abakazi abujona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera Chenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes Recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka ogutuherize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitugona esimu note mushanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga neinga note mushanju ina itano Echiro chisisire chireche Rosfomne bakasheshe karonje Parasiya Rospring na Rosfom Ejini biti Tokuro busas mukasheshi Nikukoma sajingo mchirochuna Werarenko mwerere n'ubufaratsi bw'umutendo kandi nuguhangara umugongo ombero gurukushasha okubiyamaje kigambe bakwecho rwema Resform insiye biroto birunji Kurkayo omukahumro omuganda makuru wanyuma ya NRM netsinda cha PLU okuturamu okushajika Jacob both ngwabenwe ya Isimba abwa speaker wa Parliament omutsanje chi nkativi westu akuretera hebiri kumukwataho okugira ngo oyonjere kumumanya. Maxon Oboth obinji barukumanyanka Jacob Oboth akazarwa 2013 by'okwezi kwa kana omwaka gwa 2016 omu district ya Tororo omu rugwizo rwa Uganda akashomera mu Wafu Primary School kandi senior akagishomera St Denis Bgo Secondary School aho yamarire senior ya kana kuyahereza senior ya kana bamba kabarwa school fees yashutamo kumara emyaka 2 aho abajungu bamwira street akagenda kabakora nka store keeper aho yatungira umugisha gwo kugumiza marukushoma atyo akazatoro high school aho yaheriza senior ya mukaga aketwa Makerere University omwaka gwa 1997 okushoma eby'amateka aho yagumiza makakora na kosi ya management ahari Uganda Management Institute omwaka gwa 2021 Oboth nubwo yajara degree y'eby'amateka rero omwaka gwa 2022 yayongera yashoma diploma y'eby'amateka RLDC yagaruka yongera onaganda mashomo akajwara masters degree yo by'amateka omwaka wa 2007 okuruga mu University ya Minnesota erukushanga umuyanga lya America kuyagarukira rukuruga USA omwaka wa 2007 akagumiza munakuro mu government nkomuhorereza wa government okisiyo omwaka wa 2010 obwahumura rukuzombya obutegeki ogu akahikana huta karuruko bwa member bwa parliament abwa Budama South County omwaka wa 2011 aho yayesimbira tine kibina obwa rukusinga state minister w'abakozi Dr. Emmanuel Otara
Otara owamutwire n'omukota ari kuhakana obusinguzi bwe konka akagaruka kamusinga akaguma mu ishengero ogu akagaruka yasinga karuru kabo no mwaka 2016 nabwo ari kusinga Phoebe Awire Otara owa NRM kandi akaba MP wo kubanza mu ishazeri okwebembera enshuri ibiri zikuratine okwiho mwaka gwa 1996 Parliamentary ya mwenda Oboth akebembera akachiko k'amateka n'emicwe hamwe n'akachiko kuchondoza ekitongore cy'byamashanyarazi kandi akagaruka yakorera akachiko akarukujunaniza bwabyo bwiga bw'umwitaka Parliamentary 10 akaba ari chairman w'akachiko k'ebiragiro n'enshonga za Parliament kandi ari na member w'akachiko k'ebyobushubuzi omunchure hwire Oboth abira state minister w'ibyo kwerinda n'enshonga za bankazirwanaho kandi nakarura kahwira kakahuta buboga. I, Oboth, Mark Sons, Jacob, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda and that I will preserve, protect, and defend the Constitution. So help me God. Aharwa katano rw'isabite wire CDF Muhozikine Rugaba nuwe yabandize kuhandika hamu kutugo gwa X arukoreka nguwe hamwe n'ekisinde cyari kwembere cya PRU nubashagika Oboth okuba speaker wa Parliament 12 obwo baheza kwihamanita among no muhezi wetha master yabo bwesije. Honorable Minister, I want to take this opportunity to inform you that I have been directed by my chairman to inform you and your family and the members of Parliament who are here that you are going to be the next Speaker of the 12th Parliament. Omubugenyo byakozero mu makaje harwa mu kagurwa isabite wire yaheza kurahira Oboth akoreka kwa etekatekere kwesimba bwa speaker obwishengero y'ihanga ryo murundo gwa 12 aha kuba kuyahika umwishengera turanaenda kuba speaker bitu bitura byangire konka murundo gw'entebe y'ishaje y'abasa kujegaruza. Now when my brother and the CDF we had another view. That is why my home today for the first time has the photo what? I don't know, I'm not used to them. So you will, and these people, Honorable Kabanda here said now, your function is no longer the local Chungu function. It's going to be national function. Hivyo neberukwata hari Jacob Oboth nkagumwe ahamiringo gukurinda hivyo pangwa huwa hati RDC habwa district ya Rukunjiri Bronze Kanshemeza nebyo pangwa kurgom district ya Rukunjiri batandika hehuru yo kurinda nyanja ya Chimbugu erukushango mugombora ya Nyarshanje Rukunjiri district bwanyuma y'abatura becangeci okuguma nabaditahira. Broni Kanshemeza RDC habwa Rukunjiri district nagira abatura bakatahirira nyanjeji batandika kujihinga mu rubaju ngo kandi bakatimba no mufereje ogumiye no gushohoza mizo ku rugo mu nyanjeji esomera mizi gagumana gacendera. Ana unyemerire inyuma yanje hari henyanje kandi enyanjeji ino mugashogwa mane umujyo buhangwa konka abantu basereje bebembi guchairman LC1 obari kweta Izidoro batwire ne bateganisa enyanjeji hati hana utwemerire kari henyanja egira outlet amizi no gabona gakuze nyanja konka tigashoze nyanja hati side yifoku okawunyine n'indanzya ariyo ekitongore kiri kuteka waraki so eki bakozire bakija bakingurira amizi genyanja kuguma ngugagume garabeho gaze kuteka waraki. RDC Kanshemeza yongere yageranga ebyenyanja byona bukafa bimwe byagenda habwa abantu kukoresa ku benyanjeji becyadize ngo tubarukuza kubikiriza.
konke by'inyanja bikajya atandikiro aboka kuba kingwira hana mizi gagumane garabaho amizi gacendera inyanja yagira ibyondo bingi ikindi cya kabiri na nabahinja baba kwinga ahari bajugwe nyanja bagumane bahinga ni bahikanyanja igumane tame bitaka amizi bari bagacendize bagiyiremo ebitaka gijuramo inyanja yafu. Caroline Mbabazi mukuru w'ebyo buhangwa habwa Rukunjiro district nawe nagira ngo habireho impinda hinduka mbi yebwire ahabwa abantu kugenda mu misho barukushisha ebyo buhangwa. Kwene ntuza kubona muno ntuza kusobwire sitakigira anjura ntuza kusobwire sitakine mizi nkaga go bigurire tukumanya bwira bwo bwara amarega gazo kugarukamo kandi gabese umuma kutampa atezishaha no kubonabona awekinze kibakozire ayitwandikire bi abantu becyangeki banjire kurebekaho. Omugandi Bishop w'ubureberezi bwa Kinkizi Right Reverend Dan Zoreka ashabira bakurisayo kuguma no bumwe na rukundo umuringo gwo kubasibura aha mukoro gwo kujaguza imyaka 31 okuya Kinkizi batungo bureberezi. Mwenu kama shabe twabantu endangu tugire kitwakora mureke twena tuzamu buhagumwe umucashe cyo tunga Bishop wa Kasha. Let us unite during this transition. Clergy, laity, let us unite during this period of transition. I will be retiring on 30th May 2027. Igasha tegera lisande ya Bishop ya Chinotingire. Sinone heze kushitaba ya Taikora. Nyongera nitaha janze bikunze I am going. Abikiriza mu district ya Kanongo babuganira hitagersia ahari Uganda Nursing School windi omugombora ya Kambuga ahagambera habonje bwo kwatanisa oburwije n'entunguka. Koka itwara ekanisa lejachi life will continue even beyond my lifetime as a bishop. Uberezi bigumiza mu ronda ubere bujachi ekanisa legumiza mu oriho ningo tariho ekanisa lejachi Imasibu z'urugirorwe Injili Yohani 13 urugero rwa 34 kamba sibuze bigambe byo Yesu akabona agamba nabejire a farewell speech ya nabejire Nejambu niba hekiragiro kisyanti mukundane ko kuna abakunzire ni imwe mu bintu makundana. Bishop Dana yatebekanise kure ntebo mu butongore ebiro 30 kwa 2027. Kwase Jombeli na wishembe na mvuze ngo Bishop wenda kufuma niko nahuri ate mwende na kusima ebyo tukolire nanda bashaba mutatuletamu endijo ebyabyendamo kandi abarabirete nabwe baza kwenda nako kubyazeki Gasha kwa Dana basibye na Hweza Wilfred. Kwabere Dan basibye na Hweza Wilfred reka tumure huntugaruka nagande amakuru. Kuruga mu nshozi za Kinkizi n'itaka ryo rwezo irya Kanungu habireho intekate ya mane yatandikirwaho abantu abino mwete go kwetungu tindijo ne Kinkizi Development Finance Services kidefisa sako limited yabo ryo muhinji omushubuzi ningo muzire uyerekerere biro ryo misho turakwentandiciro yo kwetungura kurabira muri za roni zit ko buhinje no burisa capital yo bushubuzi boda school fee maka n'izindi nyinji hamwe n'izindi nyinji aha magoba agacendezibweho twin accounts nka individual fixed deposit school collection accounts women empowerment accounts joint institutions turyabesigwa omukubikire sente zawe shanga head office Kanungu headquarters Kambuga Butogota Pungu Chihi na Nyamirambo okumanya birakiraho tera noti mushanje 2 kaga nemwe noti 5 kaga nemwe email chedefisa sako
umore kurukagomba ogutebeka nisibwe ba Swift Initiatives Limited omuchayi kache kambara ufutandika niburu 26 ebyo kwezi kwa mukaga okwisebura 5 ebyo kwezi kwa mushanju omwakogo aha main gate ne 12 zonka no kuleba nyamishwa ne 12 zonka abana b'amashomero aha main gate eshiringira 10 kandi ukureba nyamishwa nazo ni 10 zonka mungena b'amakorera amahango hamwe n'amace abaza banks telecom companies za companies zikora byo kunywa abahinja abatunyi n'abarisa abari kora byo mikono abari kushubura imyenda enkeito abamabara n'amahotel n'abari kosa za mucomo amashomero n'amatendekero mwena ni mwetwa nije murebe nyamishwa engabia embarasi uruziramire ubunyankogote maya ugonya nenjeya babuniga abana mwarya face painting swimming pool y'abana bouncing castles rero sakasinse y'umurembe egali yo mweka y'abana uri kwenda kubukinga akasimu noti mushanju 2 anana mukaga hati mchara wanje mwami numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ibintu bicira kubi abo washota kutwara icweka cha fiza y'ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje abo acita kushashura ntukozesa momo no tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konkana bwono basa kushabaroni ya fizi obwe n'amashomero gacejumbire ndige basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni eya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange kumulimu nga nkola? When I'm watching my kazanyo. Mbaga ya daddy. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire echo shua. Katinage bampacking it Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. It might seem crazy what I'm about to say. Simple Miranda today and spread those smiles, please. Simple Miranda today and show your smile, please. The world smiles back at you, so come on, smile, please. Spread the smile. And that's it for today. Till the next episode. like a daily bando. Omuliro nguwulira mulingo mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendongo eyakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Kuruka yomkaho muromhereza wa mkamaho watunjire chiroto cyo kuri simple niho mbwiro kwa COVID-19 bwanyuma y'amakanisa kucingwa tarkwirsia ogu amanyirwe nka Pastor Herbert Nomshoniho kurwa mu district ya Chegegwa uri kugira ngo empuno zimukorire ebyo kutangaza omunshonga z'ebyentasya. Pastor Herbert Nomshoni umutura wa isazo mutabono kanso ya Chegegwa no yatandikira kuri simple nombwire bwa COVID-19 kandi ogunaibe mbere kanisa ya Holy Spirit Fire Church erukushanga mutawoni ya Chegegwa ogunagirangwa akabanza yahinga nyanya ezihire mu center akaguritaka akongera akagure byana byempuno omubwire bwa COVID-19 ubwo amakanisa gabire gakingire ngakuwa kana fona idea na byale nyanya ombuvera bwa green bombi obashinje bibiri kagarofera bina 20 akanisa haro maramu na batekebya maramu aho twateka mwita twateka mama shagento wane bano twagihire enyenya zikera mukuru we nkiya miliyoni 1.8
nagure byana bya roko ebye mtwaro nkabye ni 12 kakabaroko so nazireberera zije zazariye na 55 umwangone chweka nareberera mwe byana 80 nje nabiguza habatu n'umujuni nagira ngo cya president Museveni okugumana hagamba kutunga empunu nacyo kikamwongera amani kandi narise kikecera kumanywanka kamra ngaza nayebuza president wihanga ahabwachi na kuko bagabira abantu bagabira cyane cyempunu yebuza hwayi ndeba yanarambura nateka emphasis munonga abantu bahire empunu najya nagishomaho nashanga ntempunu nyasa gigahaza ombwire buke munonga empunu nazirise bicori ebyarukwehingira kandi ogwashekerira barukuhinga bicori bakabuguza ngo kuba rukubiho musiri kare na mbitiye ko mu mpunu empunu impereza mani wanguze kitoche so na if I need money now ninguze empunu tinguze ambitoche kuri uyire cyo kutunga empunu ayine n'urutoke orwarukwiya musente zarukurebereza empunu ezo bitoche zigaruka nkahi omumpunu eze bicoro zigaruka nkahi bigaruka mu mpunu ate nanye ndasente ninguza ki empunu abana bazayishomera so ate empunu kandi niyo my source of income habata nagira ngo empunu zeyene ziriye mirundi ebiro mu izoba kandi ziriya kiri ibiro buryemwe kandi ahabwira abantu butazegereza kutunga itakara hango ngo babone kurisa so aha kwazira famage tinyine ompone kurya kiri ibiri izo kiri ekureza kiri ibiri izo ateruho keberiye mpanga yiwa regyo mukiruka bishatu neria kirez ibira kasheshe kireyamwe no mazyo kireyamwe rere cyango munonga zinywa mizi wala ari muri pose zinywa pira kula mutwaza hamizi mawungi munonga so ni interera nto ni cyaka nke cyo kutunga project nkeje icyo tukabasa kuhereza icyo tukabasa kuryengiyo nko umuntu utakakiriza punu yawe ubwo hataba fama ine hempo nigani ibiri kandi mpango ine kilo 300 kandi jine 45 necweka habata nagira ngo empunu zimuhire sente umwaro kushomesa abana no kurebereka ye okuwazira cyo kubanza nzo kuzerya ni sente okuwazira nzya nenda miliyoni sazi ningifuna naye ndi ibiri nzifuna naye ndi shitu ninzifuna so zinyambe zishomesa abana ari umwana washenga kuriya ubwo St Juliana gayaza nifasha sente nyingi munonga nizirwa nkahinezerwa mu mpunu nyina binkuzara bona ari wari aramaze sinya 6 timbiro buzara bamwe ninguze mpunu bazayishomera kwa n'abantu abatinechi yamba ubwo hata fama ino humukozi kandi naona yakwateramo nangwa nabekaye bamukwateraho mukuzirebera umundali employed komshara ariho konka arawana bamaze sinya 6 abantu kora unanyekenya nkagamba nukukera kasheshe n'umwazi so tumuyambo tukora hamwe nawe kunkara fre kangambe era ni kora abantu bagisaje ogu ubwati nayorekera bakurustayo barukwebembera kureba ngo naho barugumburo nikawareta nabegesa abakikwasire nabo bine mpunu era nyine kitekateye konti kunda yemese nyako mpunu 15 ngo atabana ba yusi bona mbenkare jinge mbegesa ba training ndebe at least buri mwana wa yusi wo mukanisa wena muhereza cyana cyempunu ubwo yonjire yagira ngo nabaranwa be abahwerire munonga rukubaho rwezo kandi abo kwerinde ndwarahi nebyaro kwihara emere twiho mu matawuni kabe nitemere yo mbake mu town kandi tutino bumwe tugantumza abana sakwa na ali sempunu nabasa kubakoze mu hotel na sho munjuye ali empune erwiro bushoga African swine fever yamara kasatira mu igufa family ya neho so empuno obuzu bwayo bw'amani munonga yakoto African swine fever tero kuchira so ntujye hara through avoiding those food twe haraba twija farm hano wana wijate we disinfect you twino mbazi notange bigere utakambutsa umwe ojwara na gloves ogu ayine kizu cy'utagira mizgaro kumara famuye akoma ko kutere bicori hamwe n'entambarambi ya kwabuli izoba nizinywa edomora 25 itugambira hati every day 25 jerrycans of water ujikwe n'entambura ntwatufuna ya trist twafuna entambura kwasa kumanira tamiza gumwe mutwamwe neziteganisa amwe bidiye guteza batusera so n'entambura deni na mizi ndi guteganisa afango kandi bicyo bintu byehingira gashaka Philip Marangiro muri Kegegwa Omugandi amakuru haja basigaho emyaka 72 y'obukuru na igabanya Uganda okwejumbiraho mu kwingo mwani hagomze ngo nico cingwa ekiro kwija kubayambaho kanyisentasyo makagabo iga no mtuze homchare cha Kabarunji rukanganya bhoko home district ya Ntungamo kandi director wa Abe Foundation Modern Farm owatantire kwingo mwani rukomerwenda chinana
omwana n'ekihingwa ky'okubanza omu bihingwa gavumenti ebyekuhyamu sente kubiguza aheeru y'ihanga ninga shikyete number 1 export crop kandi nigutahiza ihanga sente zirikwingana $1.97 billion. Haji Gabas ahingire eka zirikwingana 50 z'omwani kandi ahingire ebika by'omwani birikuhika 10 bitu buri musharuro nakugira ngu nashohoza tano zirikwingana 50 z'omwani. Omuri 95 aho nunateye mu kimamani kahingira kimwe kanyine tuzenjumbu natanga kusikendeza famu natanga kuzinga kuza kimwe nakakuri 15 aho mani gwahumuru kona na no to tukante kamwe mwana famu yente yona na cendeza sigaza mukente kina zunka nariba nazakigamwe mwani. Ogwo nagira ngu ebintu ebyahire omu kuhinga omwani tibiri kubarwa omuri okombeka factory emuyambire okongera kutungura omutindo gw'omwani n'okutunga akatare. Hajiga projects ze akazitamu abaana be kandi hano harigire okuterera omuranga abahingi n'abariisa kwegyesa abaana baabo ebi barikukora ekirayambe okubigumyaho. Abaana akabana bona nimbala bizanwe nibenda naka buri kimwe cyona nikikora nabo mwene naka manager buri mwana wanje nabana kumukwatiraho ni family n'umucyara nabona abantu mahajati ani kutuyambire ikintu cy'amani ka family yo tinganye tinyuki tukabanza gwatushemeza nicyo cyabandi sikuma twamangoma no gwatushemiza nanogarukenye ngoma no gwatushemiza then tweza kuija family ka family no vyechi tuche twagwatondekera factory niti aseyama na family emotoka zuru nyara bari arorore aro fighter aro na haja ni motoka yayembekiro n'amaju twena twashwire abingi so tukubikurwa umwana tukora kindi ite no kuza kuronde mu tukabiruga twasigara igahezira mutabano wa Haji Abbas kandi uwo yahira obujunanizi bwo kutambuza projects ze nagira ngo kuhinga omwani bakutiremo obukugu bwa higuru ekikanyise eby'emisharuro. Nation ngiri kubanza no kurondereza munonga ati turi yaho by 2020 twarondereza twashanga aba Brazil bati bafuna umwani mwingi twashanga bahinga ebitiro 13 AKM so nito twakigeza kandi indeed cyakora cyangwa muto ngibitiro 13 AKM futi 3 ahari 10 kandi twatwintinga 10 hari 10 ofuteke bitimo 50 so atotsa kurefa muri n'ibiti 50 kandi nubwo arafuna ubu nafuna 18 uwo inde ibitiro 13 basafuna miliyoni 26 buri kitabo cyakukakiriza ibiri. Okwenda kwentantara ebizibu biri kuteganisa abahingi b'omwani nibahaburwa okuguma nibaronda abakugu abine obukugu bw'amaani omu kuhinga omwani babase kubayamba okumaraho ebizibu ebi. Ekyo kubanza n'okushoroma gy'omwani ukashoroma enjuma erikutukura nkuko hari enjuma abaana kushoroma ukashoroma enjuma ehisize ki kyakabiri n'okwanika gye tuwaza kubika omu sitoha ukaza kumpa teka omwani waza gushoroma uguteka hambuga ugwanike kandi ahantu barutagwanika mu itaka gwanike jyahantu bare awine solar dryers that's good nawe ugwanike je wagwanura uza guteka mu itaka kwarenga twatubitiraho factory buriya pellets buriya higuru tuguri mu itaka abantu necyo kuriya necyo kunywa tugukubikwa mu itaka. Ubwo nagira ngo projects zabo zirukoma aha kubayamba bonka abantu cyonka okuyahoze basize kuyamba abantu bingi na munonga okubatongera emirimo. Abadayire farm cyo kubaza cyabyona bafunure ba neighbors bafunura umwana murungi gutakurwana abandi abatakwebasa bafunure emirimo let's say nko mu ishoroma ko musino turi mu season nibanyira abantu 13 bakurugahe abinkwe pringa kusoroma a factory shangina n'abantu 20 tuba 50 kandi shangina abinkosa ukwezi abantu bakurenga 15 so abantu bari around mbwerwe ni ikintu kumanya bafone munonga n'emishomero kwiza yona ni imbeta bafone emishomo okwenda kutunga omwana murungi
kakubasa kutunga akatare kahiguru nikitandikira omunasare bed okugubyara okugurebereraje omuri okugombera okusharura nanokugwanika hajiga bas wanatakoma hakuhinga omwana gwonka okuya wainayo projects ezindi ezirimo kuri sente embuzi na nebindi. Hawa TV West and Abdukarim Sengendo. Wabere Abdukarim Sengendo. Abana babishe bashabwo kurekeraho kubariro ruzaro batakazire ubu barukomera obujumaninga shete emergency spills. Abantu bamanyisi bwangweki nicita amagara gabo omukabe. Ebi byagambwa rona kizinduka mukasaba dikoni wa Nombe obiyaba ryo mugambi mukuru akiterane ceminyeto arunombe akidikonere Church of Uganda omuri Kashari Mbarara district. Emergency bills, family planning. Kandi emergency bills kuko kuchure kigambo bakakora kugira no koza for emergency. Either waba rep, in fact bakaba bikorero kwa bakure mwene bakabakure ndo bakozirechi kugira ngo ogumire otagira ki kandi bagira ngo shimikwa omezi mukaga oshimikwa no gumira umurundo konka bona akwata ku byama no mu tagira ki atushanga omwaka amizire emergency bills nke birunde ngahe and they are dangerous zisrama abana tubabona ki hati yo muje bamboyisha otwara mushiki wawe mushwerana omumanga mukore mbaga makeke omwaka wo kubanza ogwa kabiri ngoza rwagira ki nangwanyo ni safuga bishenkazi haza bazari shenkazi haza bazari mukishi niwe yamurokire niwe waziro ruzaro ishenkazi tubaramuhire ki ishenkazi kumba mwishini wari yo yayeretire ki akakoresa family planning munonga hona abana babojo bashabwa kufayo munonga gukora imyoga yabo mu maka ngo bareke kugerekera abanyanya bo nyowe nkanda kareba hoka mwawe nazabucagura ki nangwe nyoti manyagura nyama na yansi yasendeze nyama nirondo ndagira ki konka hati no shangano abakazi no barya bucana bagira ki imagine adeje meje mirumekabege y'abakazi ejimiri munikeri yabachi konga bojuti mukunda kora mirimo yanyu ntunshara mutugira ki tugiye kora Akinson Manzi omushuganisa w'eminyeto abwa Ankole Diocese yashabe eminyeto okureko muzego kukunda sente Afrika nabagira ngo omwana takorwa muntu omwe hata mwana kakurwa muka yawe yija ahakanisa kamara hebiro bishatu akashanga abana bokurwa maka gatarukushana akashanga habagambi batarukushana ebigambe bakumugambara nobwo arabe noba no mugambara buri zobi bomuka ntabasa kubaho empinduka umagaraje ahabwo kuba abamwe ba training rwo kubara yegese abana kurigera age group ezibarmu kurigera okubari abwiro kandi wo muziro shango bo otabwine konkebero bishatu nobasa kwindwa umwana wawe oshanje yabaje okusinga wamureka umuka yawe nguyo no mwegambera eminyeto yasimo busaba dikoni bwa Nombe abo kubatebenkanisize kiterane ki jabatizire mu kiterane ki nimbagambera ngo mwije mutwegiteho ubundo murundi akuba bazeje be first time ko kamikonja kubaho mutwegiteho mutwege bintu byinji munonga ahakuba nibitutanura n'abantu abensi bitwirura abana bakurire turgama abana bumugasho tunjiremo uburemezi ushaka ngo hari abana abatari kureta bazire babo kuje mu kanisa ubundi namanya ngo yamusigaye akamuteraho TV naza kugumaho haza tuje twatungo bulemezi these TVs zibonire konkandi hamwe zishisho mwana abo kwa haruka program za ruka tunzi zikwasa kushisho mwana ubundi akareta shikwana bire okurugera Venerable Reverend Canon amwine kizinduka orusaba dikoni wa Nombe ekiterane kine cyo kugumiza mu buri mwaka kandi yashabe eminyeto okucejumbera mu butosha nawe cyo kisima mukama ahabwa abana aba abebiconco birungi kandi kuko nanashabire abazire abeminyeto nanima abazire babana tutakabiho umuyo tungira uko bakuzaje myezi abo mu gasho kandi nyongera hiraka ya coordinator waka okusima abazire abana mukureba ababa 90% bona barara umukiterane ki
so kutabana banyu abashomesa bakarara nabo bakabareberera ninde bamwe maru n'abakora biriye mu mwija konga mwenu byona nibirungi nde Evans Taremwa ahabwa TV West katombereho ntugaruka nagebye mzani tandika izuba ryawe na ABC Dent na Fresh Up Fluoride Toothpaste ogira akasheko izuba ryona ombazwa maino ogwatongozibwe hamtindo gwensiona kandi gukahangura umudali gwa People's Choice and East Africa Award nigukuma kaho komukanwa karungi gweza maino kwiteshikoko cyo maino kandi gukazibera kurwara kozesa ABC Dent na Fresh Up omubirengo bitari bimwe na bimwe ebirimo white gel, herbal mint gel hamwe na red gel buri ka box ka ABC Dent na Fresh Up no shanga mu brush ya meno eyabsha gushanje umaduka gona mu ihanga na burengero izuba bwa Africa tunga ABC Dent na Fresh Up ahabwa kasheko akakusingayo June to 19 July, everything can wait. The FIFA World Cup 2026. Catch all 104 matches on 4 dedicated channels, live on SuperSport, only on GoTV. There's a new way to keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Omakura gibimzano timu ya Bukedia Comprehensive hamwe na Amos College nizo zarabaho kuzo finals zempaka nompira gwebijere ezabojo ahabwa amashomero ga senior ga Uganda yona ero kuza kuhendera nyenchakare mu kibuga Lira. Bukedia Comprehensive okurabaho kwikomo final yempaka zompira gw'amashomero ga senior zabojo yasinga timu ya Chadondo SS omuzano gwa semifinal ogwazanwe rizobo mu district ya Lira omuzano Patrick Senkumo nuwe yabatebera goro y'obusinguzi kandi abani bija kuritana na timu ya Amos College nayo kurugo mu cyange cyateso omuzano gw'akamaririzo gurabe hizobe rya nyenchakare Amos kwikomo final yasinga St Mary's College Kitende twire chikope chemirondo minji ahagori na haryemwe omukakoryo ko kusumura za penalty bwa nyuma ya timu zombero kugwa chikazi boshaha bundi bito muzano gurukuza kuhendera gwabagoro mwemevuyo minji Ndondo are eliminated by Bukedia. They eliminated them last year in penalties. That was in Ingora, and now they've eliminated them again. Bukedia Comprehensive School kwinokushemerwa binji munonga kureba ngo mpireji amashomero mu national zitwa ika final zito zo kubanza bwa nyuma yo kutera timu ya Chadondo gore mwe 0 gore yatebwa shata namba mushanju Senkusu Patrick kandi ejo goro ni yatwara finals tuli basanyifu to qualify the East Africa Fiesta Games for the first time na Chadondo abadisibangawo era fenga tuli basanyifu wale batukubide ku semi-final touchmaker ku final chimanyi tugenda tukole team sets zafu oguno murundo gwo kubanza timu ezo kurugo mu cyanga cya Teso okubugabwa no mu final y'empakezi kandi aho bakwatine omurteso na heru ya Uganda Amose twirene singa Bukedia Comprehensive gasha kwa Aloysius Byamukama Agongo makuru hagutaba twinire omwebazi yogwanaga kusiona abantu Mbabazi Charity gand gategereze nyenshakare omugihangwe na Agacencwire marare kurunje Eshaha zabishatu z'ekiro na
When you don't use Momo, you get insulted by strangers. Save yourself from insults. Use the Momo app or dial *165*3# to pay and enjoy zero charges below 5K. That's the power of Momo. Bana Uganda mwenna mwebale kusima bachogela Hub Products olw'okufufuggaza endwadde z'ensusu zonna tunyiriza bato n'abakulu era basimye empeereza yaffe tuleese bipya ku katale. ABC Dent na Fresh Up nibikuheereza kawo karungi munonga yejumbira omubazi ogwa ABC Dent na Fresh Up deero oyeyonjera okusheka omu bantu otiine kwetiina aha kasente kakye munonga. Okumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe ne kolera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Program Okumbereba musibireje basebo nabanya achechumuro abana ntubakira ne mukono yombi imwe muzomuka eji esande yo kubanza banze baba bagire mujye munyamate mugaruke mbambe. Yes, kandi abazire mureka kugara ebihimba menyu muhindura ebihimba akahunga mutagaruka kubihereza abana kandi baragayishumira abana hatumba hereze ebyokurya bindi ebitine kakwate nebishomero umwana amanyengu nawe yazomuka mbahereze mbogo mwazo banywe bashemerero imbogo nakacupa nisinjira 10 bashimira kubima imbogo mu mushabe twine cyo kunywa imbogo tunyure ibintu byona konka twende imbogo mwahora. Yes, kibirende kubashobera mu munterera katsuma arho ahativya ha west na radio west na nomo mahoro gempa parasite arha abantu bargombe home especially ruzara ababona bonisa abana arho mukozomo wakwasira umwana kamtenego nyoti abukanyonye ne problem yanje nabana ekisani cyone cyikutocyara ngo mwana it raises my blood pressure kind already never high nabo cyo nibinteganisa now amuntu kwatakana katera hasi kakamuro batahya handa. Oh my god, arho ndijo hati recently akwasira umwana yaje ngo amere impituruzo arho ndiza kosya private parts zakashi. Now abantu abo baryombe home nani shaba ogumchara omuramuzi ahori isokero ogumshango waguheza abantu bona beti bakora sokero so that tatsise byoma kaza kwanga ingokero wenga abantu abo ogokero wakashara konkomuntu kutocyari ingomwana ukabanza wamuru batahanda wabanza wamutera hanso muto wabanza wamujukuta yiguru iwe kano cyoroke omuntu kumuhereza impituruzo mutaka